I posljednje ljudi došli imamo novu epizodu na kanalu, danas imamo Outlast, četvrta epizoda, ako se ne varam, nastavljamo točno tamo gdje smo stali. Kao što znate, snimam u isto vrijeme sve epizode. Ovo je vjerojatno zadnja, vidit ćemo pošto mi se baš sve igra, pošto je zanimljivo. Stali smo tu, išli smo onim tunelima, ganja nas je onaj debeli čiča. Isus, serem ti se usta, a ovaj nema usta ništa. Okej, idemo ovdje. Nemoj, sad će ovaj debeli čiča 100%, uvijek on nešto izmišlja. Okej, trebamo Night Vision, reloadat ćemo. Reloadaj cannon. Ajde. Šta je ovo? Odakle je ovo palo, ne znam. Ajmo ovdje. Sebi. Kad čujem bit će se debeli čiče ili onaj čiča s palicom ili ja ne znam koji već sam. Čujem lanac da debeli čiča, šta drugo da kaže. Ajme meni ko zdobije. I sedam se. Okej. Bišća. Skoči, 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 skoči. Yes. Koji smo mi proflići. Ja slučajno skoči, ja mislim skoči dole u vodu i ispostavilo se da treba se vam popiti. Ali da sad nisam to slučajno klikni, a ko zna koliko bi trebalo ovo epizode. Spring drop. Okej. Nemoj čiča s palicom. Nice. Ja ne znam gdje idem, ja sam idem. I čini se, kako ja idem ovako bez veze, ja uvijek nađem put. Okej. Vraćaj se vamo ti, pječko jedna, nezahvalna. Ja te rodi, a ti tako. Okej. Šta bi? Idem tamo, možda neke baterijice. Evo ga ono gdje smo pali u drugoj epizodi, trećoj. Ne znam ja sam. Okej. Kada bi trebalo micati, koliko ja znam, da. Okej. Ulazi unutra. Ti nosiš kače? Okej. I'm gonna leave you alone. Tu ne mremo. Ovdje, da li tu možemo? Ne mremo ni tu. Oh. O ne, a ne može dobro. Okej, ne bi ja išla treba biti jela onda. Je logično šta? Zaključano. Ajde ja tu, baš me briga. Evo se sad prostaviti lice u lice. Ho, nema ga. Baš kad sam spremim. Zaključano, zaključano. Ajde gremo. Jep. Ja čujem neko. I ne želim vidi šta radi. I ne znam, ne želim vidi ko je. Okej. Bižača.
Ono skut. Evo ga. Ja mrzim ovu muziku. Kaj ja idem malo. Evo ih dva. I ja nisam. Moram. Oh shit. Zatvaram. Zatvore. Okej. Je li kao ventilacija? Nema ventilacije. Idemo malo. Ajde što brže moguće. Fuck, gore. Shit. Šta je ovaj volo radio tamo? Bo. Ne možem malo. Oh, fuck, ja se srem. Skok! Jedno. Okej. Dakle, to ću... znao sam, to sam tamo ti reći. Evo ga gore prolazi. 3 dana nisam slikao, nisam vidio. Ploča, učionca, lijepa učionca. Evo gore. Ovo je valjda to. Haha. Ovoga se sića, no kao se ovoga ne bi sićao. Shit, to je ludi doktor. Ade. Šta? Okej, nešto meni zabagovalo i ne znam zašto ne čuješ šta on priča. Ja znam da on nešto priča. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Isuse, nemoj, molim te. Nemoj, molim te. A nemoj, a please. Ja, šta ćemo? Eno ga exit. I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Rijetko se čega sićam kad se igra ovaj Outlast, ali ako se nečega sićam se ovog doktora. No? Alright. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Ovaj doktor je skoro jedino čega se sićam, ako ne jedino. A baš na exit. A da ovaj doktor nije tu. Ventilacija. Mislim da ćemo tu treba pobići čim vidim ventilaciju. O ne. You're putting that tongue to any use anyway. Holy shit. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. O ne, please. Please. Ali please. Here we are then. No, that's it, yeah. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up and, movies. Yeah. And it'll give us a chance to talk. Okay. Well. Ajde, spadam. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know
I hope you Yeah, but haven't been then Father letting him Martin- confuse you with all this Najgori. holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but Ok, gledajte sada. that's where he might Ali just ti je zanimljivo što nut ne ješ. a little bit easy. It's understandable. I mean, people get scared. There's like the term of God is anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to make So, Peter. There's yeah, no other yeah. way. Murder Nemoj. is the simplest form, but what happens Nemoj, when molim. all men is gone? A It molim becomes te. a matter of faith. And that's what Kupit ću ti Kinder Jajovce. Molim make te. you believe. A ne, gledaj sad. You Odu paying prstići. attention? Don't pass out Šta on me me. pleš? There's a lot for you to absorb. A nemoj. Odu prstići. You're better now, right? You understand how we cheat here? We move the consumer into the means of production. This Ovo je to thing prelud stvarno. must sell itself. Od svih mi se čini da ovo je najluđe. Evo ga se i kost vidi. Samo pobigni molim te. Ajde. Okej, sreća. O, ne. Shit. Okej, sada bi vjerojatno trebali pobići, ali ja nemam pojma. I da ljudi, ali to ćemo sve saznati u sljedećoj epizodi koju vjerojatno snimam sutra ili malo kasnije, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi.